Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nongelam ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles hanne kasngi kilalaja kendo ya usketeri ka Meghalaya Urban Development Authority Shillong uba BS Solia bandawa pensange ya kejing penkiu ya kabai parking haki parking lot hanong ba Shillong. Habaya keren ban unong sanhima hadin kejing ya kendo ya usketeri kamuda uba Wandon Bok Jerwa ulayatu ba nagaliang jong kaseng kasngau kendit ban yok sngau ba kemuda kala penkiu ya kabai parking kataru kikali kihab ban siu sa ya ka GST katkum ka notification ka bala penmi hakini kendiat sngi ka Meghalaya Urban Development Authority Shillong kala pentip bala penkiu ya kador penyang kali kata ya ki light motor vehicles na ka shipau tengka shikenda sya ka arpau tengka shikenda kapakan tobro ya ka GST ki arshaka ne ki two wheelers na ka sau tengka ha ka shikenda la penkiu sya ka shipau tengka ha ka shikenda kapakan tobro ya ka GST habai dai bat ki kali commercial vehicles na ka sanpau tengka shikenda la penkiu sya ka propau tengka shikenda kapakan tobro ya ka GST Nakaliang ucaman ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles ulaong ba yakini ki parking lot la penyat da ketenat muda hanrei menta kidawa pisa na ki pajba. Susu ulaong ru ba ucaman kemuda udairu umentri ketenat transport ba sniob halang dhar. Bat kadai da kajing betha kajong u ba lale ya kani. Nakaliang uba jerwa ulayuturu ba uskateri kemuda uba Solia ulayatu bakadai ka hukum jong ucaman uba snio balang dhar uba dairu menteri ketenat penroisor ba kilale ya kani kabalengo susu kadai ba yakini ke jaka parking la penyat da kemuda amsu baki aiwai syakiriu shimet neki kenhun kumnongi haban siu ya ka khajna ula benrabru da ka baong ba kumno ngi ki basiu khajna ngi hap pensiu khajna mangi ya ka sorkar uba jarwa labu jingkeliru da ka baong kani ka jaka la penyat da ka office ka siu GST syanu ka office ka ba upajba upenmi pisa ka lum pisa panban na ki pajba na kaliang jong kaseng kam sngo tenat ya ka jingle jong kani ka tenan Kalau gay ka ba sngo tenat sibun ba mau wiru ulah kubur wong ba kadai da ka jingkum jong charman jong kamuda ta ka leng hukum jong ba sngo halang dhar bolong hukum transport minister bolong hukum minister of urban ban penkiu no ya ka bai parking hagdi dei bati jingyang parking ketam kali te kapas ngomong apa kabanga ngabu jingkali kalong ba hatu ba kini ki baki penkiu menta ya kini di bai parking kadai ba pila dem ai contract la dem ai tender si break ba kemana ni di berem ti em yang mentahi ikambu su di kini di break dan semua ini parking tak punya jadi di break terus ka di berentong ke baar ke banga kali panga kuno haba nakali yang jongi kum kinong siu khajna la ni kum kinong ai bisa sa kemuda ngin hapen siu ru sebab ka bai GST na kemta kemuda namar bang yi ba kani ka jing penmi mantan kiu ya ka bai yang kali menta hakini ni parking lada na banta kini ki LMV vehicle kalong sipau tengka Henry mental hapsiu no arpo tiong ba kinapsiu sabat kabai GST te nalor ba penyak hi ko office te kamu tani ko office kasih GST sino dem dei kade hajing sisa ka kata kade ka jingkli ka bakraw ha nakali yang kaduni seng khamtam habi dei baki padba ki digan ngam jeli ba ya kane ba ko office hi ka ba padba penni pisa kalum ya ka GST stasiun ni GST kan maka khamna tho sa hiru ba katno persen kalum ni GST suang be sipau tengka bai parking sipau tengka bai GST kalong arpo tengka te kalau long 100% kajing tax GST ru te kata kare ke bangin so nap te kaba ka bangin ni kaba u ba so nia pensai wong ba kani ke kamdai tang kabor ke jemu ndai lada kan kecing hukum hidup charman te kamut nakaliang ke office kimlah te kabas molong ba karu charman jang muda te badairu minister of urban and affairs
kani ka crisis ka bangi kendu kani pandemic kumnu nang not man luti su bat nang pada teh nalor bangi kaseng jong kinong nya kali ka ba ngi hadu ka manta hiru nang yapun bala kumnu wadi khajna jong kikot kali ru kedi ban map 100% kat kum kijingi kijungi menswa hadu ka manta nang yang dia kata kanong rem ha ka ba ngi sasange itu kijingi hiru itu spor ka dei tang kadau ba ka sarkar ru kala ong bangin sa map no i khajna jong ki kat kum bangin saya song pat ban pendek hakar di meeting jong ki henry menta pada yang iru kam aku bori isu kaba nang lute susu pat no pada lada dai man kontraktor ba semua ya kana uno parking lada ka dai si silap te kemut un hapsi ba GST te kamu kala sya gen bo si tu ka tax sya ka tu ka GST ya kata tax GST sya ka tu ka tax department bakatu tax department pada kersa ai development so sungi pada tenri mentah ba kalum hi ko office tax GST nangi pada te kamu kani ko office sanu ka si ya ka GST kata kadai ka bang nakliang jungi ki bang ngimla material bat nilai keren saya hiru yang balada himla man persange no mardor yang man pasipor bat tidak men sim itu dak previous rate hantan penyat dak office de kam do nang namar ba ki yok tulo mak sa jungi pada kita yo ki parking lot lu kadai dak sa jungi pada ki berkhoi kolong ba jingsa haba punya hidup office dai gede menak duna su lada sanang ta nam ta ke LMB te lada sepotong ta menta previous rate nam ta LMB tak kani pandemic menta di belum sanang ka te re menta pa pentiu man sa ka sepotong ka kata ka GST te kumki kumki sumo ni kita pada kebayang nak kesan potong ka by parking fees kemudian lai potong ka extra financial ke GST kemudian potong ka te habakut upat na te unam tip ang kita ki berkhot habu sa haras driver tu driver belum bersih haras inong song kali te dalam haras inong song kali pada ban hapsim tam ya kador bay kali nak benta kata ba GST bala tax ka sarkar ka bakan tip sai ba tax ka siu sunu ka sarkar li siu sunu pada ru te habukut pelai surut mangi pada dem deh te khnang ban ya sai nang ni smat te nak liang jungi hi ngilai ya kren tim ka sai mantan yang ma pensangnya nomor dor ya kani ka jinglum khajna ko jongthi jinglum bean ye kini khajna katakan GST badem pasngen amadon la pimla on pasngen amadon nak liang jungi hangni kitio wan manta sini kong ni sibar ngin as nak jing thok bang selek sunan nak tam la pim le amadon hagri ni ka banta jong ka jing lum GST dak sarkar na manta pada ila ya keren mentan yang mangin sapha dak jing thok te bangin ya keren hi ba kibreu kiba nong kumno kiba berabor hi kiba kentak baik manyakran mani dan nak liang jungi ru mentahi ngimdan kam manong manda milik yakran yo tau Minister of Urban and Affairs ndengi ngin yakran baik baki niki bureaucrats dan niki beliau kiba in charge ya muda dengan yakran mati lada mati kimle ye temu masawan Minister of Transport hapo parking lot ni ni sihkan tu madan